Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Please subscribe, magsukur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Mga timangod ko akamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari naisab kita nyo, ha-vlog sing kita nyo, ha-video sing kita nyo. Inshallah ta'ala, ang bago naisab amuin video sing kita nyo. Inshallah ta'ala, murah-murahan kakawa kita nyo pangadjian tungod sin kutba ikatuan Umar Ibnu Jaji. Inshallah ta'ala na biyaon ini dumo kita nyo sin mga kutba niya. Na bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحدك لا شريك له ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك الذي أرسل الله رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فيا وحرس العقيدة أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المنزل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا karena yang ini adalah doa mahal Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa terjadi di hari awal dua kali sempurna awal masing-masing bisa memiliki hidayah taufik itu dengan Tuhan Rabbul Alamin. Dengan saya mengatakan supaya dia kata ayat ini sebagai kata hidup ibaratnya yang kata akam diriskan asal usisau tasalimun Allah Ta'ala al-tawfiyah subhanallah sama ikhtiar tiap minatnya takdaannya biar dia khususnya ibadah Allah subhanahu wa ta'ala tindakannya dibangkalkan sebagai bisa dikatakan bulan ibadah supaya dia tidak sebenarnya
Dahil nasa wagat. Napakukan ng kita sa ibarat ko. Para kang mangina, para kang tayo sumaksitay. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ta'ala al-Quran. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء para pimpinan, para murai saksi hakinan, matawag kaliwan manisok, manusia pimpinan sa kalaat. Kakain nyo tuhiwan niya ang ako. Ibis. In malayan, kerabat lagi, kasi Allah ta'ala lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna alaikum lahafidhin. Siapa kita jia kita Allah wala siapa wala baik kan yang melakukannya nama Allah wala barang manusia yang kenyataan barang manusia yang maksudnya ya seperti mana Imam Allah Subhanahu wa ta'ala bukan supaya kenyataan bukan supaya kenyataan maksud siapa tahajud maksud siapa pikir maksud bukan makbaik na ibarat Allah ta'ala kunin ayat na ito Bismillahirrahmanirrahim Simahum bi wujuhihim min adab sujud magpagkas simpang sujudnya isa ayat simpang sujudnya walau ini menerima fokus mengibadah mereka mayroon ang ikalipos magagalong susi ako mereka yang tuwing magpagkas sa ayat simpang iman pa Allah kung sumayin isa sa umang palasyahin na wawalan iman Dia Hasan Basri Al-Iman Nurun Baina Ruhi wal Jasad Imbang kalau iman sahaya antara si jasad manusia Kalumul syamsi baina as-samai wal ard biasa ayat subhanallah ta'ala wal asr baqtana iman Allah ta'ala malikumul kausin sakit Bukod supaya dipag-isa Ako wajay ang ay sa mga ibang kalawang bunan, ilan ka sa bunanan, maulong kayo pagtangon mo yung pagtanin, mas
sibo. Sa kaman sa kasakatan mo, mahal, iwan tayo malipan. Nagbaita ko isip, nagbaita yung nawawaran mo, ikaw tawal ka na. Itala, kung sumay, isarap, tumambal, magkatapos na ayos. Kaya kasi magkaroon ng susunod, unutunin mahal na araw sinsang mahala. Sabi sa ipahin sa Panginoon. Ika siya sallallahu alaihi wasallam. Inamin niya, أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. سسقط بمعنى وين سقط بمعنى اسرع ويل يكون ويل يكون بسرعة. أقرب ما يكون العبد من ربه ويل يكون مسكين بطلا وهو ساجد. نفسه فأكثر الدعاء قوس النبي فتقرأ من الدعاء. May ipupukita at ito. May nawalagay na naglilipod. May nawalagay na napumuko sa inita at sukod. May na. Yay, taksinal. Sallallahu alaihi wasallam. Riwayat si Muslim. Alaika bikasrat sujudika. Fa'innahu la tasjuda sajdatan illa wa'ata Allah biha darajat wa khattu anka biha khatmah. Iyon, patawarin pagsujud mo ba Allah? Hapok saja sujud ba Quran? Hapok sujud ba Quran? Hapok darajat pasakapun? Hapok dosa pamasuk? Ang ganda rin mga sila tawuhin billah kalasahan sa Allah kaya kusang neraka at tiap-tiap itu baiklah sabar jika angkat sindaran bukod ba niya ito wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dengan mga dunia Muhammad sunnah kana sibat asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Ako yan may nasunuhan umangkat ang darajat pagsakas-takas darajat. Illa rafa'aka Allah darajat wa khattu anka biha khatmah. Ibu sabutan mababas. May kasunod mahal. At siya man Rabia. Sahabat sila. Rabia magkatawag ko yung banan, mag-ayun, mag-ahadap. Iyal siya si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, suka pangayun na kong bihawin na ang bayang kapagkita. Unin ang Rabbi. Way na ya Rasulullah pangayun. Ayaw mo manong pangayun daw. Hambukan yung pangayun. Pagka nagawin kita, nagapagbahay na takipag, nagapagpagkita, pagman sa lupaybaan ko, kiyaman parang si Suma, itaan talaga. Pasabi ya Rasulullah, at ang akilan, anong Suma, nagamusik, nagainda-inda na indarajat. Sabi niyo Nabi, ano, pangayon, sa tumayin na rin na, pagman nagawin kita. Dari Nabi sinalikannya pagkaroon niya ako ng sumat biar itu biar cepat ako bisa pulang pa kayo kayo nalong si Rabia
Isang pa kaya nagbukan daw pag pinangunan. Kaya hindi mag-iisip daw. Sa ito daw bukol, nag-aasam. Sisiyang, nagsisilaw ang pagbukan na mayang balik-balik na ito sa kasyon mo pagkaalay. Hindi ka kaya hindi mag-iisip. Hindi sila nag-asam. Isa pa kaya? Suway siya magtatakbal ng pangandatan. Pangandatan, tapos siya terminal ang mga pag-iman. Sa ngayon kayo pangandatan, ako na sa mugat-mugat aking pamanagaw niya. Huwag yung namugat pakibangon, balikan ang aking pangandatan sa mugat-mugat. Allah. Hanya mga panalaman. Dia ada situ. Kapten. Pengadakan kau bagi Rasulullah. Bangsa jamaah ibadatnya. Bangsa jauh berkaitannya. Bisa kemana sekarang. Bukan bawa kita. Ibu sebagai karena anaknya. Bisa memasukkan pada nag-aadal kay Nabi sampai kaunan din sa pagkakataon. Mereka melihat dan siya sumpuan dari siya sinimutang matawag ng pagkakataon. Melihat iko'y mahinang sampol dari ikaw yung sinimut kami na mahinang mo'y agad. Dia sempat tahu kami kayak Rasul, maiku itu baiknya. Bagaimana dia lakukan? Ayo sini bukannya, melihat mana sibuk siapa yang boleh sibuk membeli. Allah. Mereka kata dia, imbangan datang dalam siapa iman. Tapi mereka. Akmalul mu'minina ahsanuhum khulqa. Kita dukung, kita kandung sifat iman setiap yang kita tahu. Mengalihkan adat tabiat. Di mana balik dari pengiman dia bagi pengandatan dari memakai. Dari bagi pengandatan yang bukan pengandatan tahu. Punya lagi masih mengikuti. Punya lagi Balagkan sa iyo sa sitong manglimutotan. Sama sekali nangkong sindosa, inang-inangin mo yung tao yan suwi-suwi humunan. Impaktan dari santri menangkan. Santri ang karyawan. Unang karyawan memang bayan bahwa yang Tuhan kau kiamat tambay na. Santri ay parang lumay masih kamihan ko sa lainannya. Andal na tumaluhay. Takkan fokus kita di paparan. Barangnya kuin sumpah, barangnya kuin tarkaun, barangnya kuin tumayaw, barangnya kuin kumangi, barangnya kuin ayla, kumakinan barangnya kuin. Bangkang tumayaw at kumangi, way taksi barang. Bisa mengatur dia, barang boleh bisa tingkatkan. Matawakal, baik, manusia menang. Hanya mga palatungan natin isa. Mangyari ka mga pawag-utang, suway ng utang, manusia. May man kita uyakato. Pati ang Quran, Bismillahirrahmanirrahim. La tadari
Tuhan, way jangkaan sa pagkatuhan niya. Way Tuhan. Way Tuhan! Tuhan kita! Way Tuhan! Di jangan ajar. Hindi na kalamutan ko sa liyang punong si Tuhan. Ako na yung mag-isip. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Umampun bayna Allah Ta'ala wa yusriman. Bangasun. Bagi kumalimang kumagaw ng syirik. Mandali na ba kakamahan ni Allah Ta'ala? Di, bagbiyan ko ay jangkaan si Tuhan. Si, masing-masing imbang malayang ko alaw ni sa jimbar di mana yan. Patuwa ko sa kita yung mag-isa. Yan, pagkatuhan niya, di siya kalina. Ang payo niya, dadaan si awak dengan awak, ucapan ka. Mismo kita yan. Ako daw na, baik. Kita yun ini marami. Di panghinang-hinang imbang kakulong, imbang puti imbuho, imbang kasakit, imbang galatay, imbang kamatay. Paghinang-hinang. Diyan. Why? Fast forward ka tayo. Ang kabayan mo, maka. Ang kabayan mo, isa lang. Ang kaingatan si Tuhan, kaingatan. Inghinan si Allah Ta'ala, ingautan si akal si manusia. Iya betul. Dapat biar itu tolong kita Quran kata ini. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ya Tuhan, kami sudah tahu sudah kami dari mukminah. Wah, Akbar. Ini kesenaran. Ini menurut saya kita yang di namanya Al-Alam. Ini kembali A'la'ul Misal Bida'il Ilmiya Atau Halawil Musim Tuhan Wala'ul Lahir. Wah, Abang biar ini ikatan ingat benda-bendayan si Allah Ta'ala. Ingat benda-bendayan. Masing-masing kau namai tak ikaw gati ikaw unal sa kapitay ka sa tulalan niya. Mengapa ka matayunan? Unang pinakamalang musima magdagdag ka na yung siya ulo. Unang kamatay. Taon patuan marami. Unyan. Kung ikaw ano niya, alako'y parang ano niya. Tayo ano niya. Patay na ikaw. Ipag-iman pa Allah Ta'ala. Na ikaw na gusto. May ka, manatong barang pagod niya, sa tiyata ay ipag-iman pa Allah Ta'ala. Musibah kita. Ikaw ay nagbarang, di mo ka magpaya. Isa di mo lang mo, di mo ka magpaya. Di ka magpaya. Sabab in dunia iwan dunia namun may surmay benar speaking surmay benar may kawalan ay talong Quran sinallahu ta'ala itikak si surmay benar may tayo na alam Quran natalul jannah sa panginoon si surga upayahan si surga sa marami si surga walang yay nakikak si surga may ka nakasalalay sa iyong mga kamay. Insultay bandar ka, pananaw. Ang jannah, pananaw. Sa insult ba mo, kataan mo rin ba o ilang? Ayaw, sinar pa natin. Tamayaman minqala darratin khayraya. Tanginan ko mga yung isang ako na po ito kita. Sahabat sinabi sumatay. Unin na. Yun
bangsat jalur niya bang isa, bangsat jalur niya dua, bangsat jalur niya mahaba-haba niya tayo. Nagpagdating siya kami na masuk, niya ako nagpagdating masuk. Nagkailan siya bangsat trabaho, awang niya ruangan niya, bago bandaan diindahan kay bago. Suman siya matay, yang kita sinallahu ta'ala yung karayawan niya, nagkailan siya bangsat trabaho. Nagkailan siya mga bangsat trabaho pinong awang tinapay, sipak niya na. Tumanak niya o, nagkailan siya bangsat trabaho. Bagoy, pinakitaan ka, pinahan ka ng akhirat, pinakita mag-iyan sa kahan. Dipagpilin talaga ka, huwag mahal na si kahan, huwag mahal na si kawabaran si kahan. Ipaghamlan niya na kahan. May masalat niya na kahan. Ang bagay ay pagkakin niya, yan pagkakin. Nakakita niya mo isa ko. Ang kanilang mahal na kahan. Diyan mo kapatong pananakaw mo. Nakaw. Kukunin ang kausinan ng nag-istighfar. Kukunin ang kausinan ng nag-tala ay Allah. Sa ibang taon, ikikuya ko dyan, ikikuya ko takap, niya, sumabot, amat, pigta, limot. May pagkaw. Manalo kita yung kasapatan. Bangsat jalong niya mahawa-hawa. Ang tausong pa masjid puta. Naambit niya masuk na yung masjid. Nagaya siya naman na mahawa. Ulit puta niya. Inanti kita. May tawala niya niya kinasuray malaga. Yan kapal imamo. Itandaan niya. Ang naunsin suray malaga niya asal ahad. Di man dari itu pasutraway na marayang. Di man dari itu panarkaway na mangin. Untuan inang muli. Kita ada maghuhukom si mamahayang pagang. Isa na mula-mula yan na kung nakawin. Ay pansipo. Pagkaw mas tinas iba. Huwag iyo bansa. Ulit maksud. Ipagpipil mo si bayan mo alam umur. Si bayan mo alam surga. Amal mo sa amal mo sa Quran katan. Layo kajalan ini mamaklay. Barat sipan silmala. Ang kagsubay halaan niya. May magbaita sa sipunan. Ay kambing katan, ako kambing katan, para muli. Sa ibang kabubati, magpawiyak sa nakaputi. Sabay na. Bangkaw na riyak sa nakaputing, nakabinsan, nakaruwa, nakaupat sa lupay puting mo, kaakon na simbaran. Ikaw na'y nagputing, ikaw may magkaharap na puting. Atin na nanubos na ko si puting. Yan, kung kapalang kumana ang pesta, usok-usok na lusok na paluhan. Amon-amon ba itong pagtawag ruhaniya? Ang pagtawag rabbaniya? Di ba si Makwa? Bago nagkuha pa ito, anak pag-ulimayak lima. Isyarat ang babako sindig-ndig mo. Isyarat ang ginagaw si pagkakaw mo Allah Ta'ala. Isyarat sila ako na wala ko na inalila. Para yung ipagkuha. Mapili mo tuwing ruhani niya sa loob na ngayon ang ruha.
So ito na to na din yung mga tema mo masin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinlinggat si mga himungan sinhambok maas na to. Bianakan ka tuan Omar Ibnu Jaji. Insyaallah ta'ala ini makakawa kita niyo pangajian hatungod dito. In topic na yan to about pagtuhan. Din sadyahin kita niyo ni makakilapat tuhan. Salta lawaon sing kita niyo pakanya impag ako. Suway tupot na sadya mantu fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga tema mo ka masin Allah subhanahu wa ta'ala. الحمد لله القائل أشهد أن لا إله إلا الله وحدك لا شريك له ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك الذي أرسل الله رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. Mga palatungan ng mga Islam, pangauling ang mga suara na nakakitagal, nakakas. Amoy, may nangutol, alaw sinagay, niyan ko kanina sa pagpapano siya na mo. Alam bang ang biyasino sinallahu ta'ala kalunjan na diyan pilihan sintuman magpatay mga kung taon magpatay ka, dahil tayo basta. Basta. Maghinto ang katalang ng Kristiyan. May nakipasta niya maghinto. Maghinto na naman. Sa isang pabiyang itinag niya maghinto, awang naman sa Kristiyan mo. Kunin siya, mas saling nagbigay, mas saling naghinto, Allah Ta'ala magpatay na kanya. Huwag mo nagsimasta. Isang pabiyang siya kumura. Sabi ko, insyaAllah, pamurahan, susunod na kata, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين اللهم اجعل استماعنا هذا استماعا مرحوما ولا تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا سقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الأقوى والعافيه في الدنيا والاخره نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم كون أمورنا في طاعتك يا رب العالمين اللهم كون أمورنا في طاعتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون آقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Alhamdulillah mga timong udha kamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Tub-tub na sadya rin to. Himbi ang mga video na to. Inshallah ta'ala. Murah-murahan. Nakakawa kita ni pangadjian.
tungod sin ay doon topic sin ikatuan na to Umar Ibn Jaji about sin amuin pagtuhan. Magbiya di sadyag in kita nyo ini makakila patuhan. Insyaallah ta'ala. Mga tayo ko kamasin Allah subhanahu wa ta'ala ay nyuman kalupahan mag-like, comment, and share. Iban mag-subscribe sin channel na to supaya daran kamo updated sin mga video na to. So alhamdulillah tubtob na sa jarido magsukur. Thanks for watching. Like, comment, and share. Magsukur.